안녕하세요. 안녕하세요. 자, 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 오늘 추운가, 몽골? Дулаахан байна гэж. 올라온 뵙니다. 괜찮아요. 네. 한국도 전주가 올 겨울에 비가 안 왔어요. 아니, 눈이 안 왔어요, 아직도. 아이고, 어제 오늘도 지금 비가 와서 이렇게 춥지가 않아. 그래서 이제 여기도 전주도 눈을 볼 수 없는 겨울이 시작되는 생각이 들어요. 지금 부산이 그랬거든. 부산 남쪽이. 여기도 조금 이렇게 따뜻한 게 올라온 것 아닌가 하는 생각이 들어. 자, 오늘 내가 찬양을 하나 보냈는데, 어, 겟세마네 동산에서 기도하는 예수님에 대한 그 찬양이 하나 있었어요. 그래서 오늘 크리스마스 주일에 크리스마스가 이번에 지나갔잖아요. 무슨 말씀을 얘기할까 하다가 어, 탄생과 태어나는 것과 죽음은 항상 같이 있어요. 그렇죠. 예, 인간의 시간으로는 굉장히 멀리 떨어져 있는 것 같지만 하나님의 시간으로 보면 탄생과 죽음은 함께 있는 거거든요. 인간의 탄생과 죽음은. 그래서 탄생을 생각하면서 또 죽음을 한번 다시 생각을 해봤어요. 예수님의 탄생이었으니까. 예, 예. 동역을 해야 되나? 예. За, за. Би нэг магтаал явуулсан байгаа. Тэр Гесманы цэцэрлэгийн залбиралтай холбоотой магтаал байгаа. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт бид Христийн мэндэлсэн баярыг тэмдэглэсэн. Тэгээд төрөлт үхэл гэдэг зүйл бидний хувьд тусдаа хол зүйл мэт боловч Бурхны хувьд бол хүн төрлөختний төрөлт болон үхэл бол угсаал нэг дор болж байгаа бол нэг л зүйл юм аа. Тэгээд бид нар Христийн төрөлтийн талаар одоо ойрын өдрүүдэд бод санаж байгаа те. Тэгээд түүнтэй холбоотойгоор бас үхлийн талаарч дахин нэг одоо 통과야 гэж бодсны үүднээс өнөөдрийг хуваалцах байна. 예, 언제 만들어진 찬양인지는 정확히 모르겠는데 3년 전에 그 유튜브에 올라온 것 같아요. 나도 못 들어본 건데 한번 들어보겠습니다. 최덕신이라고 하는 사람이 만든 건데 예전에 내가 대학 다닐 때 많이 불렀던 찬양을 많이 만들었던 분이긴 하거든요. 예, 한번 들어보겠습니다. 네. 아버지여, 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. 전능하신 아버지여, 당신 뜻이여든 당신 뜻이여든 이 잔을 내게서 옮기옵소서. 그러나 아버지여, 나의 원대로 나옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 전능하신 아버지여, 당신 뜻이여든 당신 뜻이여든 이 잔을
자, 어떤 성경에서 이 찬양이 나오는지는 알겠죠? 우리가 마태복음 찾아봅시다. 마태복음 26장 39절 한번 읽어볼까요? За Матай 26-гийн 39 дэх хамтдаа уншицгаая. Матай 26-гийн 39. За би дуудъя. Тэр тэднээс жаахан цаашаа яваад нүрээрээ унаж эцэг минь хэрв боломжтой бол надаас энэ аягыг өнгөрүүлээч. Гэвч миний хүслээр биш харин таны хүслээр болог гэж залбирлаа. 자, 내가 성탄절에 무슨 말씀을 가지고 나눌까 생각을 하다가 아까 얘기했던 것처럼 탄생과 죽음은 함께 있는 것이고 뭐 태어날 때 그 기쁨을 죽을 때 슬픔 요구하고 이렇게 같이 생각한다는 것이 그냥 우리의 생각으로는 좀 안 맞는 것 같지만 하나님의 시각에서는 탄생과 죽음은 세트라고 얘기를 했죠. 그래서 탄생과 죽음은 함께 생각을 해야 된다는 생각이 들었어요. За тэгээд бидний хувьд одоо Крисмсийн өдрүүдэд тохиолдож байгаад энэ үед ямар үг хуваалцах вэ гэж бодож байгаад Иесийн үхлийн өмнөх үеийг бол хуваалцахаар би бодлоо. Тэгээд уул нь төрөлтийн баяр хөөр, үхлийн гуниг гэж хоёр өөр сэтгэл хөдлөл боловч за Бурхны хувьд бол төрөлт үхэл гэдэг зүйл яг нэг л зүйл байдаг учраас одоо энийг нэг сет буюу нэг одоо юу гэдэг бүрдэл гэж Бурхны хувьд бол тэгж үзэгддэг учраас энэ талаар бол хуваалцаар болсон юм аа. 지금 이 파일이 보이죠? 그림. 예. 예. 여기 그림에 보면 내가 이제 인터넷을 찾아서 좀 골라봤는데 이게 왼쪽에 있는 그림이 예수님이 태어나셨을 때 예수님의 어머니였던 마리아가 예수님을 안고 뭔가 좀 이렇게 바라보고 있는 장면이죠. 이게 눈이나 입은 보이지 않지만 아마 어떤 기도를 하고 있지 않나 생각이 들어요. За зургийг би интернетээс хажаад олж авсан. За тэгээд эхний зураг бол мэдээж Есүс Христийг тэрж байгаа Мария бол харагдаж байна. За эдгээр энэ зураглалын нүдэн хамран уруулан харагдахгүй байгаа ч гэсэн ямар ч байсан яг дөрөвсөн үрлөгөө хараад одоо залбирч байгаа юм болоо гэсэн тийм мэдрэмж төрөхөөр юм зураг байна. 어떤 기도를 했을까요? 아마도 자, 건강하게 잘 자라게 해달라고 우리가 이제 보통의 어머니들이 아이를 위해 하는 그런 기도를 했었을 것 같아요. За тэгвэл Мари юуг залбирч ирсэн болвоо? Тэгээд ээж бүрийн л залбирдаг. За үр хүүхэд маань эрүүл саруул өсөж торносоо гэсэн залбирал хийж ирсэн болов яг юуг залбирч ирсэн юм бол? 네, 바로 옆에 이제 예수님이 기도하는 장면을 또 그린 것이 있어요. За яг хажууд нь болохоор Есүсийн залбирч буй зураглал байна. 예, 뭐 그냥 봐도 우리가 예수님이 기도하는 장면을 그린 그림 대부분은 다 겟세마네 동산에서의 그 기도를 그리는 경우가 많거든요. 그림으로 보면. За тэгээд Есүсийн залбирч байгаа зураглалууд голцвол яг Гетсеманы цэцэрлэг залбирч байгаа тэр төр төрхийг бол гаргасан зураглалууд их болохыг юм дийлэнх нь болохыг бид нар бол харж байна. 근데 이게 자, 잠깐만요. 예수님께서 이렇게 기도하셨을 때 이제 이 모습에 우리가 봤던 그 오늘 들었던 찬양 속에 들어있는 그 기도를 하셨거든요. 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원합니다 하는 기도를 했어요. За тэгээд Гетсеманы цэцэрлэгт Есүс юуг залбирсангаар бид нар саяхан уншсан те миний хүслээр биш харин таны хүслээр болгоё гэсэн залбирлыг хийсэн. 아버지의 원, 나의 원. 이 원이란 말이 이제 바램이잖아요. 이 아버지의 원대로 마옵시고 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 해달라는 이 두 가지 서로 다른 원을 이야기했어요. 그러니까
Яа. 아, Тэгэхээр одоо энэ ч бол хүслийн талаар ярьж байгаа тийм. Таны хүсэл тааллын талаар. Тэгэхээр аавын хүсэл, миний хүсэл гэдэг одоо яг хүсэл гэдэг зүйлийн талаар адилхан хүслийн талаар ярьж байгаа ч бүр шал өөр хоёр байр суурьтай хүслийг үл ярьж байна. 예수님의 원은 뭐였냐면 예수님은 십자가에 달려 죽으실 걸 아셨기 때문에 이 고통과 이 외로움과 힘든 것이 있었잖아요. 이것을 자기가 겪기를 원치를 않았어요. 그래서 할 수만 있으면 피하고 싶어 하셨어요, 그 일을. За тэгээд Есүсийн хүсэл юу байсан бэ гэхээр тэр өөрөө загалмаа дээр тэр доромжлол, гутаалт, зовлон, бэрхшээл тэр зүйлийг амсна гэдгийг мэдчихсэн. Тэгээд түүний хүсэл нь хэрвээ боломжтой бол энэ зүйлээс намайг хэлтрүүлж өгөөч гэсэн тийм хүсэл байсан. 그래서 이 잔을 내게서 옮기시옵소서라는 그런 기도를 했죠. Тийм ч учраас надаас энэ аягийг өнгөрүүлээч гэж гуйсан байгаа. 한 번 기도한 게 아니라 성경에 보면 3번을 같은 기도로 하셨어요. За тэгээд энэ залбирлыг нэг удаа ч хийгээгүй те Библийг харах юм бол 3 удаа яг адилхан залбирлаа гэсэн байна. 그런 기도에도 불구하고 하나님께서는 이미 하나님의 정해진 뜻이 있었고 카이로스의 시간으로 보면 예수 그리스도의 십자가에 죽으시는 것은 이미 끝난 거죠. 크로노스의 인간의 시간으로 보면 예수님의 인간의 시간으로 보면 아직 오지 않았던 시간이지만 하나님의 시간으로 보면 이것은 이미 일어난 일이었거든요. 예. За хэдийгээр Есүс ингэж залбирч байгаа ч гэсэн түүний одоо туулгаж байгаа тэр зам нь аль хэдийн билээ болчихсон. Бурхны болохоор Бурхны цагаар буюу Кайрос цагаар бол гээд бүх зүйл болдгоо болчихсон юм бол харагдаж байгаа. Гэхдээ хүний цаг буюу Кронос цагаар болохоор харах болоогүй мэт те. 하나님에게는 다른 길이 없었어요. 예수 그리스도가 십자가에 죽으시는 것 외에는 다른 구원의 계획이 없었기 때문에 예수님이 하셨던 그 인간적인 바람, 인간적인 기도 이걸 들어주실 수는 없었고 결국은 예수님은 자기 원대로 해달라고 그렇게 기도하지 않고 아버지의 원대로 되게 해달라는 그런 기도로 마무리를 하셨거든요. 예. За тэгээд Бурхны хувьд болохоор аль хэдийн энэ ингээд болчихсон зүйлтэй Бурхны хувьд өөр одоо сонголт бол байгаагүй. Яг тэгэхээр гэм нүглээ шийдэх цорын арга зам нь энэ л байсан учраас гээд энэ дагуул болох хэрэгтэй байсан. Тэгээд Есүс харин өөрийн хүслийг сольдог те залбирлыг миний хүслээр биш харин таны хүсэл таалаар болох хэрэгтэй байна болгоё гэж. 그래서 이 기도가 굉장히 중요한 기도인 것 같아요. 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 이 기도가 예수님에게만 필요한 기도가 아니라 우리 모두에게 반드시 이 기도가 필요한 날이 올 거예요. За тэгээд яг энэ залбирал бол үнэхээр маш чухал одоо залбирал. Энэ зөвхөн Есүстэй хамааралтай ч биш биднэр ч гэсэн хамааралтай. Тэ миний хүслээр биш харин таны хүслээр болгоё гэж залбирах энэ залбирал яг энэ хүсэл. Тэгээд яг ингэж залбирах өдрүүчсэн бидний хувьд бол ирнэ. 그래서 이 겟세마네 기도는 이렇게 표현을 했어요. 크로노스의 고통을 카이로스의 사명으로 승화시키는 과정이다. 이 말이 되게 어렵죠. 크로노스의 고통을 카이로스의 사명으로 승화시키는 과정이라고 표현을 했어요. За тэгэхээр одоо яг энийг юуг тайлбарж ийн гэхээр Кронос буюу одоо хүний цаг хугацааны готон буюу зовлон бэрхшээлийг Кайросын цаг хугацаагаар 사명으로 дуудлагаар биелүүлэх юм уу? 도드락이 아니지. 사명은 미션이잖아. 사명. 소명이 아니라 미션. 사명. 예, 콜링이 아니라 사명이잖아요. 사명. 사명을 몽골로는 뭐라 그러지? 미션 буюу одоо 예. үүрэг гэх юм одоо тийм үүргээр гүйцэтгүүлээ. үүрэг 사명. 예. дуудлага биш үүрэг. 예. 승화시킨다라는 말은 이제 아주 그 높은 경지를 이렇게 바꾸어서 이렇게 좋게 만든다는 거죠. 이게 승화, 올려놓는다. 어떤 이런 번역하기 상당히 어려운 말일 텐데. 예. Тэгээд энэ болохоор юу хэмдэ солиод өргөмжлөн гэсэн утгатай үг хэрэглээд байгаа байхгүй юу? Одоо юу хэм орчуулж байгаа хэцүү нэр том юм байна. 자, 어쨌든 우리가 살아가는 삶이 내가 이제 얼마 전에 우리 어머니도 만나고 왔지만은 결국은 누구나 다 죽음이 있어요. 그리고 죽음에 대한 공포가 다 있어요. 어떻게 죽든지 간에 아파서 죽든 또는 늙어서 죽든
뭐 어떤 나중에 뭐 이렇게 순교하면서 죽든 어떤 모든 죽음 속에서는 예수님의 죽음뿐만이 아니라 모든 사람의 죽음은 이런 고통이 있어요. 고통. яа. 예, 피할 수 없는 고통이거든요, 이건. За тэгээд үхэл гэдэг зүйл бол одоо хүний амьдралтай заашгүй салшгүй холбоотой зүйл юм да. Би сайхан ээжтэйгээ суулзаад ирсэн. Тэгээд хүн ер нь бол үхэллийг туулахгүй юм гэж байна. Зөвхөн Есүс Христ биш. Үхлийн зовлон, бэрхшээл одоо тэр юу гэдэг үхлээс ирдэг тэр зүйлийг бол заашгүй мэдэнтэй. Хүн өвчнөр үхдэг байна уу, цаг бусаар байна уу, хөгшрөөд байна уу. Ямар ч үс энэ зүйлтэй л нүүр тулна. Энэний одоо зовлонг бол туулна. 지금 우리는 아직 젊으니까, 뭐 특별히 아프지 않으니까, 이 죽음이 우리한테서 좀, 당장 우리를 고통스럽게 하는 그런 문제는 아니지만, 이제 우리가 만나는 우리 부모님, 뭐, 보르길 부모님도 그렇고, 돌조 부모님은 다 돌아가셨지만, 이제 가까이 있는 그런 많은 분들에게, 죽음이 굉장히 가까이 있거든요. 그래서 매일매일마다 느끼고 사는 분들이 많아요. 아, 내일 아침에 내가 일어날 수 있을까? 오늘 밤에 내가 죽음의 고통에 몸부림치다가 죽지 않을까? 막 이런, 그런 두려움 속에 사는 분들이 많거든요. 그래서 이런 분들이 가끔 그런 기도들을 하죠. 내가 죽은 듯이, 그러니까 자는 듯이 그냥 일어나지 않게 해주십시오 하는 기도하는 분들이 있어요. 근데 그럼에도 불구하고 이 죽음에 대한 공포는 계속 있을 거고, 고통은 있을 거예요. 이것은 인간으로 태어난 이상 피할 수 없는 거라는 거죠. За тэгэхээр энэ одоо нөгөө үхлийн яг айц гэх юм да. Үхлийн санаа зовлт гэх юм уу? За санаа зовлт гэж би орчуулчихад. Үхлийн санаа зовлт гэдэг зүйл яг биднээс бол хол байж магадгүй маа. Бид нэг үхлийн тийм хүнд өвчин цуцаагүй нас залуу цус шингэн учраас бид ингээд үхчүүл яана, үхэл ойрхон байх шүү гэсэн мэдрэмжийг тэр болгоно их мэдэрдэг. Тэгэхдээ яг энэ зүйлийг мэдэрдэг хүмүүс мэдэрч амьдрдаг. Би маргааш өглөө босч ирэхгүй ч гэж магадгүй дээ, тий. Үхэл наатайг ойрхон байна да. Би өнөө маргаашгүй болчихжээ гэж тэрийг мэдэрч тэр нөгөө үхлийн айцыг, дарамтыг, тэр бэрхшээлийг туулж амьдрдаг хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүс заримдаа ингэж залбирдаг хүмүүс байдаг. Би ингээд унтаагаараа явчих юмсан. Унтаад сэрхүүгээр ингээд тэр чигээр унтчихсан гэж одоо залбирдаг гэж хүсдэгч бас хүмүүс бол байна. 예수님도 마찬가지였죠. 예수님도 이 땅에 태어나신 사명이 있었기 때문에 그 사명이 십자가에 죽으시는 거였잖아요. 이 죽으시는 것을 피할 수가 없었단 얘기죠. 아무리 어떤 기도를 해도 피할 수가 없었단. 그래서 예수님은 받아들이셨어요. 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기로 합니다. За тэгээд Есүс мөн адил. Тэгээд Есүсийн энэ ертөнцийн ирсэн үүрэг байсан. Ирсэн зорилго байсан. Тэр нь бол ерөөсөө үхэл байсан. Тэгээд тийм ч учраас үхэл нь түүний үүрэг туулах ёстой зам байсан учраас тэр эцэст нь миний хүслээр биш таны хүслээр боллоо гэн болох ёстой зүйл болж байгаа юм гэж одоо хүлээж авсан. 도망가지 않았어요, 예수님은. 도망갈 수 있었는데. Тэр бол нь одоо зайлсхийх юм уу болно шүү дээ. Гэхдээ тэр зогтаагүй. зайлсхийгээгүй. 지금 우리가 살아가는 이 시간이 어떤 단계로 계속 가고 있는 것 같아요. 지금 시대를 바라보면 조금씩 뭔가 조금 이상한데 이런 느낌들이 조금씩 더 많아지고 있는 느낌이 있어요. 어느 방향으로 가고 있는 느낌이 있어요. За тэгээд бидний амьдарч байгаа энэ цаг үеийн хаа нэг рүү чиглээд одоо тэр болох ч байгаа зүйлийг үе шатгаар ойрцоор байгаа тийм мэдрэмж бол төрж багаар өөрчлөгдөд энэ нэг юм төхөөд байна да нэг л биш л байна да ч юм уу тийм мэдрэмж төрөхөөр юм цаг хугацаанд бол бид нар амьдарч байна. 오늘 새벽에 타이완에서 지진이 일어났었어요. өнөөдөр үүрээр Тайванд газар хөдлсөн байна. 예, 그 7.0 정도 되는 상당히 센 지진이었죠. 예, 뭐 얼마나 죽었는지 모르겠는데. 근데 이제 이 지진이 일어났던 곳이 좀 깊은 곳이어서 큰 피해가 생기지는 않았지만 그래도 꽤 큰 지진이 일어났어요. За тэгээд 7 баалын газар хөдлөлт гэдэг маань нэлээд хүчтэй одоо газар хөдлөлт. Гэхдээ нэлээд газрын гүнд болсон учраас ямар хохирол амсан нь бол мэдэгдэхгүй байна. 예. 일본에서도 최근에 지진이 여러 번 일어났어요. За Японд мөн адилхан ойрхон хэд хэдэн газар хөдлөлт болсон. 그리고 일본 방송에서 공무원들이 나와가지고 더 큰 지진이 올 수 있다. 옛날 동일본 대지진이 있었던 진도 9.0 정도 있었던 그 아주 큰 지진이 다시 올 수 있으니까 늘 마음에 준비하고 있어라 이런 식의 방송들을 하고 있어요. За тэгээд Японы телевизүүдээр чсэн яригдж байна, зарим хүмүүс хэлж байна те. За ер нь бол ингээд ойрхон газар хөдлөлт болж байна. Ер нь том газар хөдлөлт болохыг үүсэхгүй. Тэрний урд тохиож байж магадгүй. Өмнө 9 баалын маш хүчтэй газар хөдлөлт болжсэн. Тэр зүйл бид нэр дахиж тохиолдохыг
ойрхон бай шүү, сэтгэл санааны бэлтгэлтэй янз бүрийн зүйлийн бэлтгэлтэй байгаарай гэдэг тэр зүйл ярьж байна. ярьж байгаа хүмүүс байна. 내가 AI에게 이제 그 저민이한테 물어봤어요. 최근에 이 자연재해 빈도가 어떻게 됐냐? 더 많아졌냐? 네. 줄어들었냐? 통계를 한번 내줘봐라. 그랬더니 이제 얘가 이런 통계를 냈어요. 지진이 발생 자, 빈도가 많아졌다. 그죠? За тэгээд би Gemini-аас асуусан. За сүүлийн судалгааны материалуудыг нэгтгэхэд надад үзүүлээч. Газар хөдлөлт ер нь ингээд XG-ний буурч нь одоо тоон үзүүлэлтийг надад нэгтгэж өгнө үү? Дата цуглуулж өгнө үү гэсэн. За тэгээд дүгнэлтний үсгээр газар хөдлөлт бол ер нь XG байгаа зүйлүүд бол бүр XG байна гэсэн тийм судалгааны үр дүн гарсан. 예, 큰 지진이 조금씩 많아졌다는 얘기죠. 횟수도 좀 많아지고. За тэгээд том газар хөдлөлтүүд бол олширсан байна. 그리고 점점 더 뜨거워지고 있다. 그래서 최근 10년이 과거보다 어느 때보다 훨씬 뜨거웠다고 그러죠. 전부 해마다 이 기록들이 점점 더 갱신되고 있어요. 예. За тэгээд дэлхийн дулаалал цаг агаарын дулаалал гэсэн бол нэмэгдэж байна. Жилээс жилд одоо энэ урд нь байгаагүй тийм дулаан цагур бол тэмдэглэгдэж байна. Дулаан халуун болж байна гэж. 이런 이런 것들로 인한 경제적인 손실, 그러니까 많이 부서지고 뭐 불타고 막 이런 것 때문에 점점 더 이렇게 더 많은 돈을 이렇게 잃어가고 있어요. 이런 재난들 때문에. За тэгээд энэ байгалийн гамшигтай холбоотой газар хөдлөлт байна уу, галт төмөр байна уу те одоо цаг агаарын өөрчлөлтөөс болж байгаад хүн төрөлхтөнд очиж байгаа гамшигудаас болоод эдийн засгийн хохиролч гэсэн нэлээд амсж байна. Тэгээ энэ тал руу эдийн засгаас их урсж байна гэж ярьсан. 그리고 전쟁이 점점 더 많아지고 있어요. 최근에 태국하고 캄보디아하고 전쟁이 시작됐고, 그리고 며칠 전에 사우디아라비아하고 아랍에미리트가 전쟁을 시작을 했어요. За тэгээд Дайн ч гэсэн бол ингээд энэ тэндгүү Дайны гал бол асч эхэлж байна. Тэгээд сайхан Тайланд, Камбож хоёр зэвсэгт мөргөлдөөн нэлээд идэвхжлээ. Тэгээд Сауди Араб хаанч юу? Эмират. 아랍에미레이트. Эмират хоёр. 예. Араб Эмират хоёр бас одоо сөргөлдөөд 보수식 болчихлоо. 예, 전체 전쟁은 아니고 이제 국지전으로 이렇게 로컬에서 전쟁하는 게 있긴 하지만 어쨌든 지금 전쟁이 시작이 됐어요. 거기도 자그만하게. За тэгээ хэдийгээр яг бүр улс орон албаасаар дайн зарлаад мөргөлдөөн эхлэгүйдсэн яг бүс нутгийн тэр хэсэг газрын зэвсэгт мөргөлдөөнүүд бол ингээд гарсан. 그리고 일본하고 중국도 지금 이렇게 말로 싸우고 있죠. 지금. За Япон хятадын нөхцөлтэй бид мэдж байгаа тийм одоо ер нь бол ингээд аман байдлаар бол хоорондоо нэлээд ширүүн үзэж байна. 말로 싸우다가 이제 실제 군인들끼리 싸울 수도 있어요. 거기도. За одоо энэ улс төрийн хэрүүл маргаан өдөөн хатгалах нь бодтоор одоо цэрэг зэвсгийн мөргөлдөөн болохыг ч үгүйсэхгүй. 그래서 지금 2025년 전 세계적으로 보면 59개 나라가 분쟁 중이라고 얘기를 하고 있어요. За тэгээ 25 оны байдлаар нийт 59 оронд одоо энэ хоорондын зөрчилдөөн буюу те дайны ирмэгт гэх юм уу шүмжилж байгаа ийм байдалтай байна. 59 гэсэн. 예. 그래서 이는 이제 이게 2차 세계대전 이후로 예전에 이제 80년 전, 70년 전쯤에 2차 세계대전이 있었죠. 75년, 아니 80년 전에 이때 있었던 것 이후로 지금 가장 많은 분쟁이 있다고 얘기를 하고 있어요. За тэгээд энэ үзүүлэлт нь дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойших одоо хамгийн олон улс орны хоорондох зөрчилдөөн гэж бүртгэгдсэн юм байна. 그래서 80 жилийн өмнөхөөс. 예, 2004년 7월부터 2025년 6월 사이 1년 동안 통계를 한번 내봤는데 이 사이에 전쟁으로 인해서 죽은 사람이 24만 명이 죽었어요. 이것은 그 전년도 1년에 비해서 호른고로포이 이게 23%가 증가한 수치라고 이야기를 하고 있어요. За 24 оны 7 сараас 25 оны 6 сарын хооронд ийм дайн зажин мөргөлдөөний улмаас 240 мянган хүн нас орсон байна гэж гарч байна. Тэгээ энэ болохоор өмнөх жилүүдийн бол 23%-аар бол өссөн үзүүлэлтэй гэж. 네, 점점 더 이게 많아지고 있다는 얘기죠. За тэгээд ихсэж байна гэсэн үг. 그리고 이게 이 전쟁에 영향을 받고 있는 사람이 전 세계 인구의 16%, 그러니까 8억 명 넘는 사람이 직간접적으로 이 전쟁의 영향 속에 있다는 거죠. 네. За тэгээд яг энэ дайны хөдөлгөөнөөс болж ахуй амьдрал нөлөө авч байгаа хүмүүс нь болохоор нийт хүн амын дэлхийн нийт хүн амын 16% буюу 800 сая гаруй хүн яг энэ дайны одоо юм хор хөрлөг амсаж байгаа гэж. 예, 뭐 몽골이나 한국은 아직 이 속에 들어가 있지 않지만 전 세계 많은 사람들이 이 전쟁 때문에 삶의 터전을 잃어가고
공포, 두려움 속에 있다는 얘기죠. За мэдээж Солонгос Монголын хувьд болохоор яг энэ тоонд бол орохгүй. Энэ улсад оруулахгүй ч яг 800 сая гаруй хүн яг тэр Дани айц тэр хохирлыг бол амсаад амьдарч байна гэж. 예. 그리고 이제 굶는 사람도 많은데 2025년에 보고에 따르면 전 세계적으로 약 3억 명 가까운 사람이 3억 명 정도가 밥을 제대로 못 먹고 있는 굶주리고 있는 상태라고 이야기를 하고 있어요. За тэгээд өсөглөн бол энэ тэнэг бас болж байгаа. 25 оны байдлаар яг 200 сая хүн яг өсөглөнгийн байдалтай байна гэж. 고름준 사이 열춤되죠. 고름준 사이. 300 тийм байна. 300 сая орчим үү? 예. 그리고 이것은 295 сая. 2020년 5년 전에 비하면 2배 이상 증가를 했어요. 그리고 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 이렇게 쭉 계속해서 6년 연달아서 이 숫자가 증가하고 있는 거예요. 이렇게 우상향이라고 표현을 하죠. 점점 더 많아지고 있어요. За одоо 2020 оны үзүүлэлтэд харьцуулах бол 2 дахин өссөн байна гинэ. Тэгээ 20 оноос хойш 21, 22, 23, 25 он хүртэл ингээд график бол өссөөр байгаад одоо 2 дахин ихсэн буюу 300 сая орчим хүн өсөглөнгийн байдалтай байна. 그리고 식량 인플레이션, 그러니까 식량의 가격이 계속해서 올라가고 있어요. За хоол хүнсний одоо үн өсөж байна. өсөлт. 예, 뭐 여러분들도 좀 느끼고 있고 우리 이제 뭐 한국에서도 느끼고 그러죠. 많이 이렇게 비싸지고 있다는 걸 느끼고 있어요. За Монголд байгаа та нар ч мэдэрч байгаа, Солонгос мэдэрч байгаа хоол хүнсний одоо энэ үн бол өртөг нэмэгдэж байна гэдгийг. 자, 이게 이제 정리를 해보면 이렇게 금방 내가 네 가지로 얘기해서 자연재해, 전쟁, 기근, 온도 이렇게 얘기를 했는데 이게 성경 마태복음 24장에 나와 있는 이것과 지금 일치하고 있는 양상. 아직 끝은 아니지만 이 이야기가 지금 이렇게 통계적으로 나타나고 있는 것을 볼 수가 있어요. За тэгээд нэгтгэхэд төснөгтөр харуулах юм бол дөрвөн талбар дээр Матай 24 дэх бүлэг дээр гарч байгаа шиг тий байгалийн гамшиг, дан, өсөглөн, цаг агарын өөрчлөлттэй энэ зүйл бол ингээд нэлээд өөрчлөгдөж байна. Энэ зүйлүүдийг эцсийн цаг үед нь ирээгүйцсэн яг төрлүүд өгч байгаа шүү гэсэн тийм мэдрэмж өгөхөр юм өөрчлөлтүүд бол гарч байна, өгсөж байна гэсэн одоо хүснэгт бол харагдаж байна биднэрт. 예, 이 역사, 이 사람이 살고 있는 문명, 이것을 한 사람의 인생으로 본다면, 예를 들면, 이게, 지금 현재의 세상이 보이고 있는 증상들은, 죽음을 앞두고 있는, 노인들한테서 나타나는 증상 같은 것하고 비슷한 거죠. 이 세상에 보이는 증상과, 사람이 아까 내가 했던 것처럼 죽음을 앞둔 사람들이 가지고 있는 어떤 공포, 그런 두려움이 있잖아요. 그런 어떤 두려움을 느낄 만큼의 그런 증상들을 보이고 있다는 얘기죠. 이 세상이. За тэгэхээр энэ ертөнцийг нийт хүн төрөлхтнийг бид нэг хүнээр төсөөлүүлж үзэх юм бол түрүүний бидний ярьсан шиг яг үхлийн өмнө одоо үхэлт их ойрхон болчихсон байгаа. За тэгээд үхлийн айц тэр зүйлийг амсж байгаа, туулж байгаа. Яг тэр хүнтэй зөвлүүлж болох үз. Одоо нөхцөл байдал энэ ертөнц бол одоо орчсон байна. 우리가 살고 있는 이 시간 속에 지금 이런 어려움 속에서 이제 우리에게 직접적으로 닥칠 일들이거든요. 얼마가 될지 모르지만 이 방향으로 가고 있다는 것은 바꿀 수 없다라는 걸 우리가 알고는 있어요. 점점 더 안 좋아질 거다 이걸 우리가 알고는 있어요. За тэгээд яг энэ үйл явдлуудыг бидний амьдарч байгаа энэ цаг үед болж байгаа зүйл одоохондоо бид нар мэдэрхгүй байгаадсан ер нь бол энэ зүйл ингээд биднэрт ч нөлөөлөө өгөөд ирнэ гэдэг нь бол одоо цаг хугацааны асуудал болчихсон асуудлууд. 예, 실질적으로 고통을 느끼는 사람이 지금 있고, 그리고 아직 못 느끼더라도, 아직 못 느끼는 사람들도, 시간 차이는 좀 있겠지만, 결국은 이런 고통을 느끼는 시간이 올 거란 얘기죠. За тэгээд яг энэ бэрхшээлүүдийг аль хэдийн биеэр амьдрал дээр туулж амсж байгаа хүмүүс бол байгаа. За тэгээд хараахан бид нар дээр ирээгүй байгаа ч гэсэн ер нь бол ингээд тэр хүмүүстэй адилхан замыг бид нар туулах болно гэдэг нь бол одоо ингээд ойлгомжтой гэх юм уу те. 예, 예수님이 겟세마네 동산에서 기도하실 때 그때 느꼈던 압박감이 있잖아요. 정말 피하고 싶은 이 현실. 내일이면 내가 죽을 수도 있는데 그 많은 수치와 고통을 당하고 죽을 것을 알고 있는데 이게 다가오고 있단 말이죠. 이 직접적으로 있는 고통들을 점점 우리도 느끼게 될 가능성이 많죠. За тэгээд Есүсийг Гетсеманы цэцэрлэгт яг мэдэрчсэн тэр дарамт шахалт гэх юм уу те. Юус маргааш бол юу тохиолдол тэр бүгд мэдж байгаа. Тэр хаяанд нь ирчихсэн цаг хугацаа нь бол болж исэн. Тэр мэдрэмжийг ч гэсэн
мэдрэмжтэй зөвлөж болохоос тэр нөхцөл байдал томцсон бид нэр ойрхон ирчихсэн байна. 예, 그때 나는, 여러분은 예수님과 같은 기도를 할 수 있을 것인가 생각을 해봐야 될 것 같아요, 우리가. 예. Тэгэхээр яг тэр цаг үе донд бид нэр ирэх үед Есүстэй адилхан зүрх сэтгэлээр залбирч чадах болов гэдэг зүйлийг бид нэг бодож үзэх хэрэгтэй юм байна. 예수님께서 그 고통, 그 어려움을 이겨내고, 그걸 극복하고 순종을 하셨던 것처럼, 우리도 예수님의 사명을 그렇게 받아들인 것처럼, 우리에게 말씀하신 그 사명을, 하나님의 원대로, 아버지의 원대로 되기를 원합니다라는 그런 기도로 받을 수 있을 것인가. За тэгвэл Есүс яг тэр дарамт одоо шахалт айц тэг юу гэдэг тэр зовлон бэрхшээлийг мэдчихсэн чинь тэр зүйлээс үл хамааран эзэн таны хүслийн дагуу минийхаар биш танийхаар болгоё гэдэг тэр даваад ялаад гарч чадсан шиг бид ч гэсэн яг энэ нөхцөл байдал донд зайлшгүй ирж байгаа нөхцөл байдал донд бид орохдоо эзэн таны хүслийн дагуу шийдье гэд бид одоо зогсож чадах болов. 예, 우리가 이런 괴로움과 두려움에 대한 얘기를 하는 거, 정말 힘듭니다. 이런 것은 당연한 거예요, 인간적으로 보면. 예수님도 그런 기도를 하실 정도로 그렇게 하셨기 때문에 우리가 두려워하고 힘들어하는 건 당연한 거예요. 그렇지만 이것을 예수님이 극복하신 것처럼 우리도 극복하실 것을 하나님 우리에게 원하신다는 거죠. За тэгээд бурхан минь үнэхээр надад хэцүү байна. Би өстой хэцүү байх шүү, ингэмээр шүү. Энэ бол угаасаа тодорхой зүйл. Юу гэнэ? Ийм нөхцөл байдлууд бид нэр бурханы өмнө бол орно. Есүс ийм байдалд бол орж исэн. Ийм хэцүү зүйл. Одоо би болио бурхан минь гэх юм байдалд бол угаасаа л орно. Тэгвэл яг энэ нөхцөл байдал донд харин эцэст нь яг Есүс шиг байр суурийг илэрхийлж чадах уугүй юу гэдгийг л гэдэг нь чухал. Бурхан бол яг Есүс шиг байгаасаа гэдэг зүйлийг биднээс бол хүсэж байгаа. 나도 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 이렇게 기도하고 싶어요. 내가 받은 잔, 내가 겪을 이런 고통은 예수님이 겪을 고통과는 다른 훨씬 약한 것이겠지만, 그렇지만 그럼에도 불구하고 가끔 가다가 이제 그런 기도를 하고 싶을 때가 있어요. 무거워서 삶이 무겁게 느껴질 때가 있거든요. 그럴 때, 이제 그만하면 안 되겠습니까? 나도 여기 돌아와서 그냥 이렇게 그냥 살면 안 되겠습니까? 그런 기도를 하고 싶지만 하나님은 그 기도를 들어주실 수가 없는 거죠. 왜냐하면 돌아와서 내가 겪을 삶이 결코 편하지 않을 거기 때문에 결코 그렇게 낙원 같은 그런 삶이 아닐 거거든요. 하나님 그걸 아실 거예요. 그러니까 계속해서 그 길을 가는 것이 그걸 이겨내고 가는 것이 나에게 더 좋다라는 어떤 그런 말씀들을 주시는 것 같아요. 그래서 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그런 기도를 나도 할 수가 없는 거죠, 지금. За тэгээд надад ч гэсэн яг Есүс шиг эзэн минь боломжтой бол надаас энэ аягийг холдуулж өгөөч, өнгөрүүлээч гэж залбирмаар тийм үе миний амьдралд гэсэн тохиолддог. Яагаад тэгэхээр амьдрал надад хэцүү санагдаад ингээд надад дарамттай хүндтэй энэ зүйлийг би орхимоор санагдаад одоо болсон биш үү эзэн, би одоо ингээд хангалттай биш үү, би ингээд яваад ч юм уу те илүү их юу гэдгийг тааваараа гэх юм уу ингэж амьдрч болохгүй юу, энэ аягийг надаас өнгөрүүлээч гэж залбирмаар үйц надад бол байдаг. Тэгвэл энэ зүйл нь бол боломжгүй. Энэ зүйлний бурхны хүсэл тал биш юм аа. Би энэ зүйлийг орхиод явж очиод миний амьдрах ч гэсэн одоо тийм хүсэж байгаа нагван шиг те одоо тийм диожин шиг амьдрал биш байна гэдгийг гэсэн мэдж байгаа учраас тэгж залбирахад юу юм бэ? Зүрх гэх юм уу, зориг юм уу төрөхгүй байна. зүрх зориг байдгүй маа. 성경에서 말씀하신 대로 우리에게 환란이 다가오고 있다는 건 우리가 알고 있거든요. 그러니까 이것을 피할 수 없다는 걸 우리가 알아요. 피할 수 없기 때문에 우리는 이것을 이겨내기 위한 기도를 해야 한다는 거죠. За тэгээд Библи биднэрт хэлсний дагуу зовлон бэрхшээл бол биднэр рүү ирнэ. Тэр угаасаа тодорхой. Библи дээрс бидний хэлчихсэн. Яаж ч байсан тэр бол ирнэ. Тэгэхээр биднэрт яг зовлон бэрхшээлээс бултах, зайлах ямар ч арга байхгүй, харин энэ зүйлийг давж гарах л ганц зам бий. 예, 여러분들도 결론을 알고 있고 내가 무슨 말을 하려고 하는지 여러분들이 이미 알고 있는 말들이거든요. 그래서 예수님께서 하신 것처럼 예. 네. Тэгээд яг яах ёстой гэдэг дүгнэлтийг та нар угаасаа миний хэлэх гээд байгаа санааг та нар мэдж байгаа те. Яг Есүс хэрхэн яаж хийсэн шиг тийм үйлдэл хэрэгтэй маа гэдэг дүгнэлтийг. 예. 그래서
하나님의 때를 인정하는 기도를 해야 돼요, 우선은. 이 시기 이렇게 점점 어려워지고, 성경에 나와 있는 대로 이렇게 예언이 실현되어 가고 있는, 환란이 다가오고 있는 이 느낌, 이것을 멈추어 주십시오. 이것을 우리가 당하지 않게 해주십시오. 이런 기도를 할 수 없다는, 하나님이 그 기도를 들어줄 수 없다는 우리가 알고 있거든요. 근데 그런 기도를 하지 말고, 우리가 예수님이 하셨던 것처럼 아버지의 원대로 되기를 원합니다. 내가 이걸 피하지 않고 감당하겠습니다. 어떤 고난이 있고 힘듦이 있다 하더라도 내가 내 일을, 나에게 맡겨주신 사명을 감당하겠습니다라는 그런 기도를 할 수 있는 우리가 되어야 한다는 거죠. За тэгээд дүгнэлтний үгээр бид нэр хийх ёстойг ямар байр суурьтай, ямар залбиралтай байхыг бол бид нар мэдчихэж байгаа тийм. Тэгээд энэ ийм байнд байна, энэ надаас холдуулж өгөөч, энэс зайлуулж өгөөч, энэс бултуулж өгөөч тийм гэж залбирах залбирал бол биш юм аа. Харин энэ нөхцөл байдал донд би замаа дуусгахад яг Есүс шиг байгаад өөрийн хүслээр биш таны хүслийн дагуу ингэж алхаж чадхад туслаач, удирдаач, чиглүүлээч гэдэг л залбиралыг бурхан бидээс хүсэж байгаа. Энэ л одоо залбирлын бол энэ юм аа гэдэг бол бид мэдчихэж байгаа. Тэрнээс шинээс зайлах, бултах, зайлсхийх одоо тэгч боломжгүй, тэгч залбирах шаардлагагүй. Бурхан бидээс өөр зүйлийг хүсэж байгаа шүү л. 아멘. 예, 좀 무거운 얘기를 했는데, 예수님의 탄생 우리가 기뻤지만, 예수님의 죽음도 우리가 알고 있기 때문에, 이 탄생과 죽음을 함께 생각하면서 예수님의 삶을 통해서, 우리가 살아야 되는 삶을 다시 한번 생각해 봤으면 좋겠다는 마음에 오늘 이 말씀을 전합니다. За тэгээд нэлээд хүн сэдвээр хуваалцлаа. Есүс бидний төлөө мэндэлсэн. Үнэхээр энэ бол баяр хөөр, энэ бол үнэм. Тэгэхдээ юуны төлөө мэдлээд яг юуг туулсан бэ гэдгийг ч мөн адил одоо үнэн тэрэгцэн бид нар бол мэдж байгаа. Юуны төлөө өнөөдөр мэдлээд байгаа юм бэ гэдгийг ч бид нар бол мэдж байгаа. Тэгээд юу гэлээ. За тийм учраас бид нар амьдралын турш яг энэ зүйлийг одоо санаж тэгээд дагаж дуурайж бол амьдрах хэрэгтэй учраас та нартай өнөөдөр үгийг би бол хуваалцлаа гэж. 아멘. 예, 기도하겠습니다. 오늘 누가 За залбирцгаая. Өнөөдрийн залбирх үлээ. Боровч. МК залбирх. За МК яг одоо миний хажууд байхгүй. За би бүж байхгүй байгаа тий. За одноо залбирч байгаа. Болох шүү дээ. Одноо залбирх. За бурхан эзэмд баярлалаа. Тэгээд бас бидэнд бас ингээд бас хамтдаа суралцах энэ цаг байдгийн төлөө үнэхээр их талархаж байна. Тэгээд эзэм та бидний төлөө үнэхээр бас энэ дэлхийд мэдлээд үнэхээр тэр зовлон шаналл үнэхээр хэцүү байдлуудыг даваад өөрийн бас хүслийг биелүүлсэн байгаа. Тэгээд бид бас үнэхээр эзэн таны дотор эзэн таны хэлсэн тэр үгийн дотор байж үнэхээр бидний амьдралд хүнд хэцүү ямар ч зүйл тохиолдсон бай тэр зүйлийг эзэн таны өгөх тэр хүч чадлаар үнэхээр даван туулж чадхад эзэн тантай үргэлж хамт байж чадхад эзэн та бидэнд ариун сүнсээрээ тусалж өгөөрэй. Тэгээд биднийг бас үйлчлэхэд галбар бүрт хийж байгаа үйлчлэлийг бүрээ үнэхээр бас талархал дүүрэн баяр хөөртэйгээр хийж чадхад эзэн та тусалж өгөөрэй. Тэгээд эцсийн өдөр хүртэл энэ замаасаа бүр гажихгүйгээр үнэхээр бас эцсийн хүртэл үнэхээр таны дотор эзэн таны хайраар бас бусдад үйлчилж үнэхээр бас бид бас өнөөдөр сурсан шиг үнэхээр тэр үрийг бас тарьдаг үнэхээр үрийг бас уцалдаг нэгэн байхад эзэн та туслаарай. Тэгээд эзэн та бас ургуулагч нь. Тэгээд бид бас үнэхээр таны өгөх тэр хүч чадал найдаа амьдрч чадхад эзэн та бидэнтэй хамтайж өгөөрэй. Ирэх бүхэл цагуудыг эзэн танд өргөөд эзэн Есүсийн нэрээр гонцлбарлаа. 아멘. 아멘. 네, 주기도문 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, байгаа 이름을 бидний 받으시오며 цэглэн 나를 주시는 순간시 Өсөлтөнд ангилсан газар дээр өдөр бидний өрийн мөртөс бидний сардан борогоос хатан болон уусгаас өчнө хаалт хүч чадлаа алдар сүр өөр тань. 아멘. 아멘. За баярлаа. 안녕히 주무세요. 예, 자, 생활 차가래. 예, 내년 만납시다. 예. Тийм үү.